Hello guys, thanks for choosing us na. Kyo onil hanjivin, kipamin, tuning ni Huawei hi iPhone 13 Pro khat unboxing in the ball kit diuhin na. Ji nung tan na biang ti phone hi product hi pi tabang ham na. Hello hin. Ji charger hin. Ji ma charger. Ji lekhat ga hong ti. Asman chi. Mau buka ni phone bermasalah charger gak bermasalah kyo si charger hitan si cable hin si hina sutul style hin si hitan si charger bande si phone cái phone hi a cover lum lo hin na a cover hi stolam ta lo pha na su hi thim ki chun hin ai product chu pik bang ham ta hi palom le dil hi ni unboxing itu dia lah si ama min hi Benjamin na Benjamin sai ko ho hi kati ang chung ni na lo máy vàng phải nó sama wow chi na 13 Pro है cái season cả bolot deh Power Ranger si charger hin ori hin na si ori hin manin phone chu ve khat ga on tin ga ve ke chi he phone chu si na oi sele product ni hoi jin ane pan jong adai de kata sani na 13 Pro Apple ID counting. Hello guys, 13 Pro unboxing chu Iveta win tu hin iPhone 11 khat jong ong thungin na tu chung hi product ning thungin iPhone 11 hi ane nu ka pitan jong la man video clip neu khat an ka min chu kan upload dingin tin 11 generation no hita video clip chu ve chai tawin tu chung chu product ni na mini na khelin 11 to 13 Pro hin thanks for choosing us na ki hon hen ji ka pawin tum ba na jong akela anu ma le description ai link kan poiding hin link a hin group link ai nong lu binang hila chun iPhone kan post yo ho price to na kan post tha jin cha ko na de na kilena na ke so normal ni ke so the hi ichi product hi delhi mona hin na store la am hin sil pack jang min chule use jang min na use 1 month 2 month 3 month 5 month up to 1 year ho use jang am jin na ichi dung ju ya surprise hin ichi na ke so adinga hi le cái na day pin chu group mana vet mi forward nan boarding cái nin forwarding cha ko na chu na day ta le ate ka chu jing thai nyam ha khona ke la nom e wanga sa thil chu na day sum thing jap nai lo so ta ma chu ya le 2k hi sei da deposit na bol thei na ki book thei he book na ngai 2k ngain ban le chi na la ding pha le hin itin la dam til le gpr price ke nin thoding amount hi ke nin thoding ba lekin stool langa ka thod ke ding mon packing and ball diu delhi langa panan thod diu chi hin ban le an thod na hi delivery hi 1 week ho lu jin na an thod na hi 1 week ho lu jin
ilaan niya pa na kwan thot le ala kun 1 week 5 days 6 7 days so lu jin de ang jinu ang thun de na kang po piong thun de lam kalang hong sisip pulang hiong le lam kalang hiong le 7 days so mama na ala Mizoram lang everywhere na muntina ka thot jiu hin product hi na de wa na kila no wa hi le group join winang na mu pha no le nan ke order theu he chu kan sei kin hin chu le ji price dan hi le ka hi chin kit le han price hi fix hin na ji offer price ang ki pozi tan group ma hi stola ko gagichia amona semen zat ko kini la ban le temper cover charger ho gaya in cap sa jia na ji izak chama kila the ti phale che price pa ko to alim hu ka ma chu group ma hong kile lu na na group ma adai de si ka de yan te le amen chu kim the lo offer lum dam offer ki pi tai na iPhone mo mo yong ji charger lum lo hin yo ai charger jong ki hap ji na cover temper bong kap kit ji na ja price hong kit pi ni fix ji hin chu helai lo da kan se pi kin hin chu zo ting le khan het be di chu hi le delivery charge hong 700 hin na be hi la pa na courier la hong ki ji hi chong hi delivery charge hong kilo ji ta pon na fix ana fix size chu i khan ji ke khani delivery hina charge am jin delivery charge free am jin na charge kipi am jin so it depends upon the product using in the product in the posing in kim khat chu Bangalore langa pa na product khat hong langa pa na charger hong langa pa na phone hong mun nyaw ke thot to yi pha na ke khani charge kilo ji ke khani kilo ji lo hin ko hila video India iPhone so adinga link lut on description na link ahin ba sa group ang lut binang inve binang na deule ke nin contact ne tu kan se lo min tu na de video jadi kita ayo lo